What are today? We will be at one thing. Oh, yes, so then now a rather complete viewing. So we're just no what chance on for family. Obi honoma, oh, yeah, they open. And she said, Okofamba, Utu, Obasia Kofa. Dear me, who is Japan? You are never going to meet the demand, you will now went to no permit to be content. Then the fear that Padia, the man said, and you will be no woman, a wabba to us. A yakuna, as I said, if you are crackuna. So when he didn't toya, you see him. Madam, I say, I'm a quaba, Edia, but Moja be TV so. Mr. So be share video, I'm a for friend, ya share. After you be me a subscribe button, so said there be any uploaded video, be a Ubenya be a share, no one near Kosovo, it was social media, and say, Midiani at Rebroni, and I at my CD about the kitchen como, Edia fat at Bayudom, you cast a bay crampa, a dear no him bibi, no coming to means Nasi, and Baba Manum and Casasa, they say me you will be coming home, Namne kitchen como, no what shrine. Send ye bay a city a quite ben of Aswa, one more edio mujuma bay mpo aso, yetimi tu emani free honum ana, bay ye japadiana, same way na, Abraham and papa ever to shankomono, or better in the actuary, I'm young, send ye a city. And Reverend Jeff Akwasibuache, God's son, and will be adding him and a barber to chenko, medafo, come home, Abraham and papa aiding common. Papa more quaba. But your message so be body now, but what's a father no at your tray? If I'm Reverend Jeff Akwasibuache, Dodo from God's son. Okay. With the Sapphire Arena of Light Chapel International. Oh, Kumasi. Medumate bu. Okay. Papa me dance. Papa ene ye hwema ye ka bayi abayudom. Bayi eye din anase bayi for crampo eye dia. Yo, emeti phone ahwefo nyina kwaba. Se o can the word bayi a on kan hwe because bayi eye ade a ne nkrabata dos. Unless o baby a o pese ohunu part a pese ohunu yana na ibetumi akire cause bayi no eye ade a blood dem e kwara se bayi ade itumi na sa bayi na eye tumi no onipa bia obi onipa bia minka ne se onipa bia ye e wo sa bayi ni na it's up to you how OWusuBempah de no ene be ma na ye papa ana se ebe ye bone what I say because uni be ya untumi edan sorry en so dae because e ye honhu okay uni pa bia wo da so dae bia ade e ma ne tumi da so dae ne fe ne be yi na emum ye ya kan mem ha no ena ate be ya na se be ya wo wenam so that say but obi a wotimi ye anwanwade biala eye beifo there be papa aha me kire mu ye obi otimi ye anwanwade be beifo enti no obi ye sofo a ye anwanwade obi ye sabidunsi obi ye se no ye ya na tese ye beifo ana ni nyina ye honhom sa honhom na ti wu mu no ene fe ne beyi eno na de na ode ye no ena eye papa ana se be ye bone ama timeme ye sofo de ebie mani ama me hu sunsum ade no eye bayi but ye no ne nyame tumi a me de ye papa obi so the same tumi no a eye satan de o de ye bone na sensunsun e edem no it depend de wo de sa honhom no eye ene me hu se eye papa anase ye bone yes ena uwuram ko deeper ye wo de ye fie japade okay ifie japade enkrabata o dos efie japade ne bi hono ma ye de bofie ne ho ban ye bayi yes ya akonya ya ba to fie ho ti se yesi hene ne yesi fie we de o mu ya akomfo efie we de o mu ya nkobu yafo efie we de o mu ne di kuro we mu akonya so da se ye wo bayi bi hono ma e fie japade a eda ho okay o ba betena so me ba betena so we ba betena so we ba betena so na ayentu atwa na ayentu atwa so okay it is sanity papa mpacho bayi anase bayifo sai no musidi o mudwuma bayi no obi a wokon fa so de ni dwuma yen oba ye bibifum bibimam hanoma ye de na yen fanya ade papa barabrofo no de omudi ni biye ade papa cause onya enye bayi a
ebe na wotime wo ba fu enye bayi a ebe na wotime aye lupra etu na mwiema abere kwan bia na papa no de say yenim die o eye bayi ene na ye bayi ena oba kan memu ha no ma yen ya adwen ye gidie kire say obi e bayi fu e kire say obi a wotu ewe no ana ode ya de enye bia ana ode ya de enye ye yenti ase na ba se wo wurom na wate ase ya ya obi e bayi fu bi ho no ma ono ne de wontu da onko camp bi ada beto e konkonsen ne die no no eye honhom eti ne mu no ora sinti ne dika ko se honhom eti mu no ye ne ma wo ye bayi tina mesemi am ye sofi se urade timi bie mani ema me hu biebi a nyame tumi na odi ama me no ye ne ma me hu sunsum ade bande me de ne ye papa wo de na ti mu no wo de wo de say ade that the difference between them eh asemi de my confuse o sa because ye had they said na kana ye bibi mem had ni say be ye obi a ode ya ade enye but you see one mama ti ase say eye honhom a ewo bi mu di ye bibi say ye papa say boni de be ye no ne be mahu say be ye no wo de ya de pass de ode mrofo e compare yes onim say encanted no Old Testament no ne wo ensaman frefo obi a ofre saman obi a ofre spirit bia enye bayi na untumi fresh spirit bia demekara say ene wo di ene make say wo de di bone into kai Exodus 22 verse 18 na o sini kwa so wo ba bayifo tenase oba wo ye bayifo ndi kwa so ma na tenase means ono ne de ende wo de di bone so that say eye honhom obi di ne de papa camera e si enimi wo say enimi de ede na enimi de ede na emani panya enimi de okay eye bibi na betena wo mu saade no ni din na eso se dubi asi fere no oba minimum obi o Italy o free Ghana ha kwa abuchira na oye beifo oni ni kunu ne be fa no na oye beifo na utu ekosey ade broni bi so wo hono ma ono so na de no obo ode research e de ye ade papa ti ono ni hu maame no o confront ono ka che ne se kebe ya ka onton ono ne de ne ma no o ma ni sika ne nka one nebusua nya ne kunu ni tusu abuchiro ka no nko betena Ghana no munye yi maame ne ka che se eye abusua japade nti oton a enye yi na se be ye japade eye japade sɛdeɛ me nyame ama me tumi ye me japade no a metime yin party bi dia mama kra odi mechi no saa na be yesu tie okay enti se obi de be ye ma obi a eye japade ode ma na no eye japade ode ma ntina me ka se ode se fie akoma ba papa on se ye hwe ha na obu onum kra onye ni busua no onye ni bibia ba otimi ma ne be ye ntina me se bi before de no ye mfa nye papa ye de se ya de ye de ne ye se si ebe panama ye nua bi akoso ye be se na me na ye pe eno na eye different between ye ni abrofo ne de no bruni a oye ka eye beye bruni a oye mobile phone eye beye bruni a oye elupre eye beye bruni a oye train eye beye bruni a oye ship eye beye but wo black man wo de ne say se wonua ya amansa be ko na nim de ene wo de be se no aman enwa ya amon na ana se na bra bon be basa tie ye de na e ya adwen bone tie ni o beye na e ya adwen bone e ya adwen ba utiri ma enye papa a wetimi de adu nua bone no ye na efe ne beye no okay ba buru ne beye na woni tiri mu no e ya adwen papa abre bi o pese o de ya ade e be mani pa bra ba akoso ba wo de na nyame de ama wo de wo de sey ade ese baby anipa obi a honhom be ye honhom no edi dwuma e wo baby a nyame a obo so nya sa de beginning no a obo ewiase nyina na ni bibi efe ne beye wo ho ni bibi efe ne bone wo ho tieni ni obi a efe ne bonsam e wo ho eye adwen ba Lucifer tirim ma ni hunu se no etwa se me ye bibi na me so me separate myself na me so me be ye big
ɛhɔ na bɛyi adwempɔne na yɛ bɛyi ne started. Okay. Nti nipa bi a wonkuta adwen papa bia nipa bi a wonkuta sunsun papa bia ɛyɛ bɛyifo. Wonkuta sunsun papa bia ɛyɛ bɛyifo. Wonkuta sunsun papa den nyɛ bɛyɛ. Yɛ wo mu ahodoɔ bebree. Yɛ wɔ lot of symbols. A dead. Yɛ wo mu mfrɛ meka sɛ fɛ mu samanfrɛfo. Obi wu a yɛ frɛ ne saman. Ebi frɛ nipa to a yɛhwim. Ebi frɛ nipa to nsuom. The make what I say. Obi timi frɛ nsuo bu obi dua sɛ oni onye bɛyifo a ɛntaa nya no. Ba so kuta sunsun bɔne a no de atɛkyire na yɛ adwuma. Papa ngacho na kwaba na bɛyifo ntimi tɔn obi ma obi because my way sofi di ebu no ma ye ti bebre ye hwe hu se obi se sofi bu o se na hu se ofi abɛyifo atɔn wa ma obi na hu se kwan bɛ so ɛde ɛbɛ na nipa ne ye enti e ma mo tɔn no ye no ye eti sɛ wo saa ani ni bi eti sɛ wo saa adwen ni bi ansa na wo wate ase sisi a me no ka sɛ awurade bie me ne sisi a na me hu sɛ ebi mpa me no otiwi another image a ye wo image na me nkyɛn but si akyekere ti wo ya kyekere ede na ma me hu ye yes e nyame tumi no odi ama me na odi abie me na ma me hu sɛ wo me no wo ka sɛ usunsun fufu gina ha na ma ya kyekere no e de na ya kyekere wo e ye wo fie a tumi na wo fie ho na enye papa no adwenbɔne no ye ne no mudi asɔbi atia akoton wa ma tumi foforo sɛ won sɛ minim sɛ dem ka wati pacho Matias epa so nti obi hon ma ne bayi no ntu da sɛ de wo sɔfo a n'ani onhun ade da papa no kra because emre bi sɔfo bi ka sa asɛm no ɔse obusa nipa sɛ ɔwani ɔse da bi wani ani ɔse me se ɔwani ɔse papa me ni ani na kyɛ sɛ saa de no ɔbat onim n'ani ni mie nti ɔne yɛmfa ne nkɔ atuo na wo stage ye ni face no ena de dibone but ono so ye de obi ono ye de dwaman honhom atene ni mu eye bayi ye de konkonsa ye de ewura ni mu eye bayi obi ono ma ye de krono atene ni mu owura ha ne sisi yi watutu from the sikaase ho owura ho na spirit de tini mu no ebe kyerɛ sɛ hye ha obi hu na fa but ono de wonim sa honhom bi emie n'anim ani hu sɛ sunsun bi na ekono but ono de ne ye eye forces like men can say if you be trans okay yen ne mani hu okay so ndo ade ne wo ho ba wonim na me ka say me ncho ye wa sofo bibibi ho no ma oni ani a odi hu na de be to use science okay sana be funi bibibi feeling no kra atinka discernment na ode ye adwuma beto oni ani but obetimi ahwew ama sunsun atimu ne be pronto ne se onka asem we nkyero ampa okaso a ebebewum but na onhu bibia ye wa bayfo be ye onkrofo be be mu da ba spirit na onim prase bibi etinimu efe ne bayi ba na oye bayfo na saa ne ma na ye kwan be so na etimi nti obi a o perform magic bia eye bayfo nti on say bayi ne o bayi bonsam ene ye o mba na ne ye witch from ena emema ne ye wizard for all them so but the moment you dangerous fire emema no de bentia bempah sometimes omu ni abadaye it is over ti say bempah kunya that spirit na wo so de sewa onwene mame mo example back sojani say undress up adweboni intensity but the moment obeshe ni soldier atale na waleji ni boot na etiokuta na wo ye ne mame mpo na wo front ade no betimi boot wo sana be yeti say ade china sunsun ni firi ni mu a we unua onu be din komo ba say sunsun ni be wura ni mu a sunsun ni be wura ni mu a ene ma ne sesa ko nipa fufuru mu ema ne ye nyema
abnormal but ade chia na sunsun ni firi hɔ no ma we nipa okay papa mpacho yesi abayifu otu so mu tuti mi ko share bi mu krampo se bi mu mutu am de prayer na se bode edua no matena so de atu no kura bi sa wo ye honhom nipa ni nyina ye science a dead di ma yehunu se ekwan o mo fa so bia wo ti bayi no bia ne bayi boa okay ubia wo me a prophet ubi a reverend like ubi a pastor be evangelist ubi a bishop ubi a apostle they make what I say near many prophets may a different than the bishop be there so be an difference nti nye bayifobia na dane amama etu okay enye bayifobia na kofa paraye etu nye bayifobia na kodine duankom etu what I say ba said yen akisufo yihiem na yen soso yadwendwene ye ho saa no musu konhiem na me ka say obi a owo Italy I think Italy na say ye wo ma sorry wo ho ye wa bayifo sorry ho okay ye wa bayifo sorry ho musu ko sole honhom omukọ asori ekọ ye die oso munyan command ne even the church of Satan those things in na ye bayi niema acha ye church bi ho no ma wo kwa wo de wo chi ne guram ye naked church ho okay sa sorry na ye bayi omunyoma ne bia okay so that say but yes omutu because o yera wanyera ontumi mma wo nsra ban mu emese wo said ye wo da na wo spirit ni firi mu o kra o tu ni firi mu na ka ne se waso daye no sa na bayi ne so te enti se ne spirit ni firi mu aba bia de ne beko dwuma de ne beko akodie no ye ne ma hu se ampa ba ifo kuhia wa me enan no am daye no me so daye no na me nam krum me so daye no na makohia baabi me so daye na me nkrofo bi din kobo me so daye na me nkrofo bi yiwi ni ewe nam ni yiwi ye ne mom ka se we aba ifo kuhia we no said the meme Christo me so me da me so da me wurade da bibia de kire me no saa no so da ne sunsum ni pie ko ne hunhum ni pie ko ekudi djuma papa wo se wo da mi bisa o so che se wo di part o ye bayifu a o da ne hunhum ni pie ko di djuma die ono so ne baye no e ya de papa te se mu asofo e nso hunhum no ne pia hu ni se waso da ye na na se yes inti na fe be trance I say ye ka so bi odifo a onim na se kire odaye sunni ye wo odaye sunni ene ye wo di hunufo de oda wo son da it is Joseph ni wo ye di hunu ni ti se Samuel okay inti beye bi ho no mentina ma to say ne beye bi a na etu ne beye bi a na wenam obi e be fo no nam da said obi nyame ni obi nyame nipa but on shen come down onhunu se nom anoma ba kura atware ni so da ne dia nse obi ne dia ne so do obi Bible ni Matthew chapter 16 verse 16 say ne wo no aka na ko ne baby ene ye wo de adom no a wo de ohunu ade obi da ebi so etwa kyere no si esema dem ko arase enti bayi no eye ndema bibiri tina maka so bi o perform magic biala eye bayifo okay papa me pa chim so bayi ni duade ne de ya de bonen on se ye wo obohu akrabi onu yes akradi ne akrabi obi o ka bibi etini eye honom obi wo bayi ni bi saa honhom ni bia obetimi enya obetimi dia sei ebi ade ne de ye papa se if you could see kwa so da so fu akwa de ne nsa to so ebon pa ma wa na wo ne pa na se wa ibi omu so funa de ayi ye no na e kire sunsum ne ti na bi kan ka se sunsum ti ni pani mo ene determine ni pa ban a oye so ye bayifo ana wo nye bayifo enti se me fa ne se makodi sunsum bon ne eduru mi na me de ya sorry a me ye under that power no ti se me le mi hands wo so a eye se to mi na me de ya adwuma na mi party di ama okay enti ye hwa ade bi adenda abroni akora so starte
niema one or two things be a na ya picking fast ni ehunu de woni mu ba oba Africa hanoma se ne ba na start se o fatu ntura keka boma anase o company sema na ye ka na hye so ye beifo na akredo ye beifo ena sunsun bia betena ne mu ena what say ni ya ka na hye nti amade bia na blacks no ye ntumi progress ye ntumi koye ni because ye mentality ye baye ya dia tum se de be se ya de nko nti na bi kan ka se ye japade oba bibi mema baye japade ade esombo kese ye baye e wa bibi mema abusua bi japade ekuta wo ma omude di djuma pa ye baye di se abusua no ye abusua bi owura ma duabon kwan ya obo duabewu abusua bi bem kra obewu because omukuta sai sunsun no de ta ekire kun Antoine so nyama na da ho se obi frɛ de bodu a ede na ma nya wo eye sunsun na timu no ene nipa ne sunsun na timu no ena akoka bom ena ama saade no akoso nti nso no kuta wata house ena watwe nso ne firi ne mu abewura wo mu David azu bunzi wafu ahye na ona ase atata sunsun ma de okay deme gara se duni ni a umhu uni aso a onse ne so bu okro wo bayi ne ba wonim se na wudi kan kan ko bebre obayi a omunim se ye papa se ye onim ampaso ye obayi ko se uni bayi a adwuma wo ye no ntumi nye because you bu onum krampa minim obi na damfo ono o sise wo ye na de na hye ne obi na no ka na sa de ko ni di wachi wa ye na de aha no obi na no ka ba wono no obi na sa he style bi ase aha ne se waka saade na mana di waji ba wono ni mu nim se ono ne de no se otimi like we develop ni year ebetumi atane abeye papa but when you obi an guide na eba beye bone e de ama no on sa be na adwen on sa be na ade bi ade ode wa adwen ye no den na mani wie bone anase papa nti wadanfo no wode na adwen esi so nti obenya sunsun bi amana beta ekire ama de obadwene bia beye adwuma ba na ono ankasa no oni ani efa ne beye but because of wode na adwen akosi sa den se de o ye me bone a oya me bone na se me de mano ka asema ebedi wachi no obenya spirit a eba be back no amana anya honhom papa because we have a lot of energies our system in your good energies and the bad energies ya honhom papa ene honhom anya papa obia so eye adwuma de me kwara se nti is the time wo de wo de wa adwen de oni pedua eye ye na be kire se who are attracted to good energy or bad energy. What I say, but they can't be na yenye de na be before ye de ye kofa e de say ade ye kofa e de brain ye masse ye kofa e de brain koso ase emma nipa progression no enkoso so that say to bit me tenafie say busua we de abusua na mu nyam nyina akuta me say me mu ya obi anyi e na baye ni so ye sunsun no anam say sunsun na ono na ekwa wodi gya na odi beja obi nti no e kire say still baye ni da so fie ho dem gara baye ni da so fie ho e bet ko so atene obi abusan bi a wo baye atene fie almost 500 years a year many years and baye ni ti ho ni so ni di so maame ya ma ni le fai onu ni wu ye na odi gya akoso amansa no odi gya panyi kodwomanu wu no so di gya ya boache edidi so saa ti se wo ti se abusua wi mu na wa men nyame ni pa bia owo ani a obetimi ehunu se no sunsun boni bi di wachi abibi koso abusua ni ma eye baye tumi obetumi aboa wo na wayi wa firi mu a se be di wachi ana hante wa na ade bi di wachi papa me pacho se ye hwe ase baye no mo de ye ade boni no omo hu omo de ye papa ti se mo asofo na asa omo suro because ye hwe mo se so bi e bayifo no woko asori na se sofo ne baye ni ye honhom papa na de ode ye adwuma papa odu kwa ma no yi ahyepen yeah because on ti mi fe ngora ye wo mo de omo sananti ni trisi fom na ne nan of hweso ye wo mo de omo nchim enanti ye wo mo de omo satia si enanti tinaka si wo bibiri ba se woni ani a obi o mpa
ni kwan se o man dem nsa se to so bom pai kra ma ye ni eni obia na o se o chia wa o ten nsa achia no dem ko say because unni sakon a achia wo enu ntina pani e kan se mi se enka ukọ asiye na wo ba ye wo horo ye nsa enka upia bonten ko chia nipa nsem ba wo se opẹ bibi kran se wo nsa no na etumi ayeden aboa wo ba yinim bara wo ye nipa bi a wo se unya ade abetimi dia kran se wo body no na ate wo ho ama efi bi antumi amma wo nsa ba no okay dem ko la sin tu bia se wo ye oba se wo ye be ma a wo perform magic biela eye beye ba ebedi tani se de ode ye ne papa ana say papa na de ne bisa no omo no de omo de ne ya ade anya no mo suo mu a mo de mo de ne ye papa na wo hwe mu a yes because me kutenya metumi obi su kuta Satan tumi isum ne han eni twaka nti ohumi a obi so de so oba ma so dan we ma so de to be me chi omu da bia o de ato be bi obi ya to abonten o ya so da na ewrade nkonkron bi woni se waja hye waja to no watia na se onko famara obi ho no ma o ye ne den wo pe nti se okofa ba utu obesia akofa dia na hu ye japade no efie die no ni onama bonti o me de ma no de onya awe nti ono bo mpa me timi kontem na mu de ye fie japade ye dia ma ne se eye obi na ewu na wo aba beto wo so eye akonya ayese bi kura konya se won hene ntoya yinsi hene won hene tan yinsi hene ti se wonwu ya entimi enfiro nti obi be wo timi de obi sini na so se we de mi wu a ona eni ma de bayi mu no na je se de ye fi ajapade no utu a enko debi se ye wo na ewo wo so a na o se ompa ebe ko fi ho beko spirit ti fi ho na wa be fa o te se akom obi akom wo ebusua bi mu na afaw na ya pa ya firi wo so se spirit ni nko yo debi ewo ho ewo fe obe pe obi foforo na wa afa ti sa na ebusua bayi ne tie ena obi obetimi aka cho se obetimi akum bayi no enya ne kure you can't kill spirit debi ntia because a spirit enyi obene rokum shushu papa me do ase ensem do aka bi pa wa me ho adwuye wa kyerkyere am ye hu se ne bayie anasa bayi domo mo ne ye ne omo ye ene o ma kyerɛ se obi yi a oye bayifo bayi ne eye japade ana enya japade obi wonum kra wonam na obi ama ne bayi anasa obi o wani enso onim yankopon hira papa me soro se odo wa kyerɛ akwan betu dwa na wudi ni so asa abobiem e de amaye from Reverend Jeff Akosibuachi dodo na from Godson okay me da sorry Arena of Light Chapel International so wo hwema me kyerɛ akwan yɛ akwan kora me okumasi heye tafo meduma ododu meduma na aka sɛ wokɔ maasia wo fro taxi na so bi si mobile junction me wokwan ho wo si free car ni ma na wura so dem dem e kora so be so oni mi din koma 0246 75 46 99 0246 75 46 99 and 0209 01 68 81 ukuwa da bia eyem ohso bompai bo kese aye ofia ohaw ne amane bia da osu bia de wo fam bia no ukuwa da non kono pepe bra na yenye abosumi bia wie ye bia soso ifia de twato ye de one night kinchin chike all believers one night ehihye so ogie ne nsenchene awurade eda ne dino anode aye prophetic ministry ye ka di nyame aka ye ka di nyame so adwen ti wo ma ha emfa wo ha no amane ensanko o fere me a ye bedin ko na me nshira wo bia papa me ba che obi a social media say na obo o wa chicho pese o de wo mom pa ye krampo nti social media handles miss Facebook on here Reverend Jeff Akosibuachi ba Reverend ne RWV okay and mobi me on TikTok ya no so ye Reverend Jeff Akosibuachi okay and YouTube ni say Godson
godson. Yeah. Okay, papa. Baby, I'll be to me any. Me that's a pass. Yakupon shroud. Arafo papa kan sem ni bebre nim se wa wo hwe no so so sua bibi firi wo hu se de beye esitie ne wo dwuma a wodie no so esitie me ametia me se mesua no ma bebre no ho po adwume enti e de beye mesro se obe mi subscribe button so anytime bi e be upload video no obenya bi ahwe ne wo hu ne ekoso e wo ewiase any social media ne so ankasa midin e de akire broni mesro se share video e ma afoforo enya bi hwe comment na wo like ne so like e de amame aha enya bi besi channel no eye mojabi tv me that's